En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Este siempre con el mismo rollo. Por cierto, ¿qué sabes de la Divina Comedia? Lo último que supe es que estaba en la parada del autobús. Pues hablé con ella y me dijo que la encontró un estudiante de medicina y que cuando terminé de leerla, posiblemente la dejé en la cafetería de la universidad para el siguiente lector. ¿Cómo llevas tu problema de las noches? Ya te puedes imaginar, siempre pareciéndose el herrero. La verdad es que Docampo, mi autor, se lució conmigo. Cualquiera que me lea se queda aterrorizado. Don Quijote, ¿en qué página vas? Pues ni idea, me quitaron el otro día la cinta que hacía de marcapáginas y no hago más que comenzar una y otra vez. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar. ¿Te imaginas un libro sin palabras? Pues me contaron que en una ocasión la imprenta lanzó un Quijote con todas las páginas en blanco. Vaya cosa. ¿Sabes? Ayer fui a cenar con los versos del Capitán, de Neruda, y yo creo que congeniamos bastante. Ya, no me digas más. Ligaste. No sé, a mí me gustan sus poemas y cuando los leo entiendo lo que quieren expresar. Si eso es enamorarse, pues así es. Bueno, vamos a irnos, que se abre la puerta y entra Emilio, el bibliotecario. Mira, un novo, polo que vexo chámase Fantasmas de Luz. Ola, como estades? Chámome Fantasmas de Luz, acabo de chegar. Benvido, que tal che foi este primeiro día? En realidade, cheguei hai uns días, pero colocáronme nun expositor que poñía novidades, e estiven ali varios días. Ah, sí, eu tamén estiven ali, pero casi non me lembro. Hai tanto tempo. E que tal se está nesta biblioteca? Non se está mal, pero ás veces é un pouco aburrido, se ningún rapaz te leva para ler. Pois eu quería un pouco desa tranquilidade que dis, que non para un día quieta na estantería. En canto unha rapaza me solta, cólleme outra. Teño unhas ganas de dormir un pouco tranquila. Pois a mellor ti podes dormir tranquila, pero eu... Por que o dis? É que eu na estantería estou cerquiña daqui, o colega Drácula, e polas noites paso un medo terrible. Sempre soño que me vai a trincar con eses colmillos, e que non me vai deixar unha folla xa. Desperto no medio da noite, con suores fríos, e non penso máis que en despregar velas e sair con vento en popa na busca da miña illa. Parece mentira que teñas tanto medo sendo un libro de aventuras. Xa che dixen que non é culpa miña, que son así porque quixo meu autor, pero os cairos non saen do libro. Igual que a ti pasalle a moitos rapaces, pero en canto me pechan, pásaselles o medo. E hai que ver como disfrutan ese medo que lles dou mentres me len. Mira, seguro que aquí o novo, que ten fantasmas no título, non ten tanto medo. Pois non sabería que dicir, os meus fantasmas non son deses. E logo que fantasmas van ser? De luz, como di o título, e que falo de cine, que se fai con luz, e tamén de xente que se volve invisible para os demais, e eso sí que dá medo de verdade. E que tal do cine? A min encántame, porque fixeron unha película sobre min. Non presumas que de min tamén fixeron varias películas. Pois eu falo de moitas, que ao meu autor, Agustín, encanta o cine, e ademais, mentres me estaba facendo, mirou moitas, para recordar unhas, tomar notas doutras, e moitas veces deixábanme en riba da mesa e así poiden ver moitas delas. Fantástico! E viches a miña? E a miña? Sinto, non as vin, pero estou certo que a meu autor sí que as viu, seguro. Vale, non presumades tanto, que eu non teño peli, pero son a que máis veces saio en préstamo de todos os que estamos aquí. É verdade, quería preguntarvos que tal se portan os lectores desta Biblia. Home, haiche de todo, como en todas partes, pero a gran maioría son moi cuidadosos. Sí, pero a min outro día dobraron unha páxina pero para marcar onde quedara lendo e aínda me doe hoxe. Agora a queixicas ti. A min unha vez dobráronme enteiro do revés e non me queixo. Estadesme asustando. Non, que va, estes que son uns exagerados. Xa che digo que a gran maioría coidannos moi ben, como moito algún despiste e deixanos unha tempada sen abrir, que é moi aburrido, pero non pasa de aí. Calade, estou escoitando ruidos no corredor. Están a punto de entrar os rapaces. Rápido, pechados e calados, que non nos vexan así. Que fan estes libros aquí?
xuraría que ontes deixei todos colocados. Alguén debeu de pasar por aquí collelos e deixalos tirados. Xa que estou, voulles botar un vistazo.